madam me ba manye ye yo awie moko ye nuwa na ka shi ohimi abocho shi ne koto baby eye de ka gbomo ba ha mi be ni mi ne ka gbomo ba ha mi ka ma me wo ni ji krote awo le ko abo le mpese ija ka je gwanjo ji le ta flache shi nuwa pele ki ole ni nuwa je fi an shi gbobo ko emi eja ke yo mo obu no himi abo tele pele kele yo yibi yo mi egbe ke yo fi oji mi le pele ke no biele ya salaba le ku se pele ke la te ma yo mo kale bi ene hewo ni numo ni hwa le ka yo mo obu hinshi le kele fo bole ajia ni yo zo nwe o agbele numbe na ekami ake osudoku biye ni bokete lawele ke shkmo ba ha mi ni ke pa ha ma ke amehe ko na me na lo na me yi ka ya he abuban abu ko na to mo kakla alaka wo ke ake la pele abuban abu osu krote wolu wo yi abuban abu osu krote wolu wo yi abuban abu agbele wen de ka ke kaji ake yo fo yo yin ho ta flache ne fo amehweli keke bi le jemi ewo le ni bobo kete lawe na me ba won le ne ka yo fo ame ya klote gbachun ame ba na opimpo ko majeme ka fo se na wo opimpo eno na ka pushi na ka opimpo afono ne kwa ake amehweli nlo ne ba wie ne ka wie mo ewo numo ni kutuba bi ekofi kuwe ya ke ba fin leni le ba ha mi ni gbomo ba ye no mi egbele fo ne nle na gbele nwe ni ji enyo hu ka ji aka amomoko ne shi ahabuwe aba habo shika ake ha mi ni ta pra chen ke agbobo ko mi ni kan ha bajin na me yin se sho ke ba ha gbeme na boye ka gba na me ba yin se no mi ewuro mo ko beje mi wo ne ke shika ne achukeba obla yo kwa cho lo su ko na le chu ne ke e mo bubu awo le be ba he ne ke bi ne pen keti bele fu enlele agbele hu ni ji enyo wo te shi nyo mi do mi aka mansa ni ji guanga le ji onupa no pobi osu e ka le ji onupa shika aba le shika be ha gboma aba won chema na opobi ni wa ni na awa abna eye iyo da se fo eye ni wo te shinyo mi ni wo ke shika ya hale oni ke ba iwo ni wo ke hale shimo le chon nlele ewo kroti egbe na acho leji o kan sha kwesi amu afo ni bo kete lawe ni jenge se hu le hu acho le o kan sha kwesi amu afo ewo mi ni mi bla mo yo ni bo kete lawe kasile le no ni eji ake ko na le ne ta kasile se ni ashi o etu eme ese ni black en ma se o dan ba jo iwo shani e ke bi bo le me be shani ye kasile iwo be ni mi na ga klote ne ba mi agbe ne ba mi ake akere ba ya e be he ko ne ba wo iwo numo to ba bi ye ni ba ke mi ake a fechu shin ka gbe na ko na klara iwo ni abon no mi ekoti enwe nshagbabu nwe pe ke menyu adu akunga kenunfa ni gbabu kwa nwe pe ke ahunu ona ahunu ma se kwa gbabu kwa pe ke le achola ahunu mansa no mi gbogbere nfo ni gbogota do mi agbene ni achu ne ke ni nefe bo romo ojo aponto wo ojo eji ake 40 ya me padan na me wo sha heni wo wa wo ye ka gban ya tela bo romo be je mi te fi oten no ka ke agbumuni le agbo ke bi le ba ha mi agbo nlele nle he ko le nle papa le nle me nle he ko ahun ni e ba gbo bu romo ni abache mi
ne ka ka hie le nyomo ole kenkan ma wie ni bi pie e ba gba me pia na e wo ma fole kuku agbele sakumo tama sakumo e chedi gbabu enye di na ayo e wo tama sakumo le ji onupa no wo sakumo bibie na ya gan ne lo ani trobi olo ni trobi pe tete gbe kan ya ngo ya ye ola ni trobi tete gbe kan ya ngo ya ye o olo trobi oya ngo ya ye o olo trobi olo kai blublu tete gbe kan ya ngo ya ye olo kai blublu oya ngo ya ye o kai blublu agbele ko te ro mo gbo emi kan ti gbogbo ke san si wo ye ke gan na sese me fin wa tele etese no mi fadi che we lote ame ji agban sije gbere nfo e wo gbere nfo le wole le he ko eji aka oje guwa ni guwa bi ye gbogbo ro mo le e ke na bua ka pe bo kete lawe achola ke ko wa na mia o ba na le dan lo ba mia shika ka ko kan ba twa eji aka ka we gen no ni pe ni ba nyu onu wo bientôt ne wa chuni bipi wo mapose huku e wo chame kanye menye iradun ashuye mo yan shi iye kwashi oko bi ni mi la mi ni ma enwu alu aka shika ba ha mi ni nkan ha kwashi oko bi ye onu lo shi la moji la moji boko ni homo yele ne ba gbogbo gbogbo ro mo nu le ba gbogbo ro mo nu ni wo ye ka ke ko egbere nfo nu mo gbogbo ro mo ka efi krala ka wie pne eja ke gbogbo ro mo efi o krala ne bu osun fa ni bo wo no je loji ni salo ba fi ke ko fi ke ba no wo wa shi lo ni ne adi agbe e wo wie mo fi o ne e wo cha menye iradun e sie yan shi awisa ka ala